Muntin gamtina pate ho zo se tuni Father's Day pate ni kho tia hero ahi to thonin kaza naw chateng ta le pate ho zo se ka ngai lut naw ka hin phong do in ka hi chi elgo len chener hin ve ho zo se limna ka hin bol ke rovin Father's Day ai lo le pate ni kho ahi to thona video tu ni kho ahi in a sim kit de hi a talo Mipa tampi ahin kho molem jong tading iging chawin hitok rana chun tuni kho lung thom hau ta minu aiwa chate azi thangaya ho zo se yong pathinin lungmon na thamon na le tha na pibe jing hen lang leisi chung hi ki khen nagam a hi in achi masading achi nu kha ding jing a hi in tuni kho anachi masaho pathinin ayin sung mi te owa achung wa lungmon na le thamon na tha na atha bein tuni kho hin pijing han lang atha ba ki ngai sin na hello atha be a hiti achu apau alwa aziu thangai ya hin kho sit na le man tha na thalut be na mang hilovin alopi na le azi apa hichi chu gyal do na le kipa ailawa le pa man tamdan atha bia gyal do theina amo in sunga chun thlongjing ta hen ti chu itaw naw zo a hin hi tuni kho in pa te ni kho hobung tina iman diu jong ta san awm wal walin Father's Day mang thein jong ta bin pathin thangwan avelin epivin cha te ni kho nu te ni kho mei thai te ni kho zilkung ni kho hiti ho hi a banga pa te ni kho Father's Day mi te pa wa chu Father's Day tia her u jong hi van noi ani khulo pi pen hola a khat ahung hi ta nei kang tri khat le ni bovin aman a hi pon van noi pum pin lo pi ta aman a hi in hi chi su mil the hello a hi nang le ke se sen iman jong a hi pon van noi pum pi in a het aman thil khat le ni khol poimo lo pi ta khat chu a hi na hi khusu khuto phulo hello wa mo el ho in alopina hethim hi zong le Father's Day ni kho hi lo pi dani se zo hoi hello hi he Father's Day thu sim chom cha hi iga ta lang nom vin achom lama se ding in he Father's Day hi sapte hopi Washington USA mona Sonora Smart Dot Kitty numei khanin ahin phodo hi ti achom lam pena ita lang nom vin hi Mother's Day sermon lunglu ta kisai aza do a angaya aza ni kho achun Father's Day jong hi manlo a kho dan hi Sonora Smart Dot kitinu hin ana gyal do a ama ko na hi achom lama sedinga chu Father's Day hong ki pan hi chule hi chi Sonora Smart Dot hi ama hi koiham ti chomcha ga ta lang le hen ama hi kum som le kum gup al hin kumachun apin na anu in anathi sanin apin na apa min hi William Jackson Smart kitia hi American Civil War veteran min thang ta khat jong a hi in apin na anun adala phanin in sung gen thei tho pumin anaute mi nga anakho kha in apa to hong ki thorana chapang nga hole in sung gen thei na gal hi a hin sat khom na ni apa a konin in sung mi pa man tam dan a hin zil do in Mother's Day ni kho ang thong tan anu agyal do in mi hlipumin ho in kain achi ta hi ho in sunga chan Mother's Day sermon ngei ta a kisei chu aza ado in angai jin thupi pa in athu sei chu alung sung atong khale jengin ama jong ahong peng tha ta ni paden lo pin a chang han lang Mother's Day bon thia le Father's Day jong hi man lo a kho a hi tai ti amain a hin gyal do in hi cha chon USA gam sunga hin a hin hang sap pan ta ni muntina hobung phabet min ahin mangpan ngalin hitabang thilpai America President Lyndon B Johnson chon ahin to sonin America pumpia ahong ki mangpan ta ni abanin ahong ma chalin vanoi pumpin every third Sunday of June si lahin Father's Day hi anaki mangjing ta na hi ai le hi Father's Day hi ibola ki mangfo otan ham azi chu
pa te ho lo pi na ni kho a hi ti chom nam pe na isi do no mai pa te ho thu pi na a lo pi na ni kho pa te ho man tam dan phon jal ni kho pa te ho za bol na sang pen pi ni kho pa te ho pa cha ding sei phat ding chule til kho na ni kho jong a hi ni Father's Day adole Mother's Day ki tio hi ta salam thu do la chu anu apa talo mi kon khat dinga chu lung hel pul do ni kho hi jong le nu be pa bai te dinga chu pathin ki a hi mei thai ho dinga jong pathin ki a hi hi za chu Mother's Day ai lo wale Father's Day ho hi pathin thu to ki saya observe ding a hi hi chini kho ting la hen nu te le cha ten I bol diu kin len pen chu Father's Day ni kho a hi to hlana nu te le cha te bol dinga kin len pen chu hi le me hlipuma pa te ho taw pi dinga hi izem tia pa nei lo na hi kha ta jong le van noya pa te dang dinga jong hi na taw pi the nanga dinga amo jong chu na pa banga na gyal ding na pa gol ho na pa ling ho ama ho chu na pa banga na gyal the ngai na hi hito ki sayan tu ni kha pa te ho jong ikitim nom naw chu ipi ham Bible hi isima le in sung kisim tup ding dan zile cha vet sui ding dan chule pa te mo po na ale dan tam pi akemun Bible ki mu mi pa ho to sim jong gel do hite pathin imazau se mi pa bo angen si ai menu le cha ti ho angan si be se pon mi pa zala chu in sung family chu hongum do thi ai ain la Christian mi pa tam pi adin mun khet lawa hin khomang tam pi aumen lainat ome ti kal seding om poni azinu don lawa nu meidang velele dongma nei mei thai hopo zon mitna ve zol sai mizo milepche kita na nei lo mithasi azi achate hol bai sa chunga thanei ho bungsung khosung veng sunga pan la nom lo nampi dinga jong man cha theilo avai chat amen molam ke lawa zu jong ga don kit na lai gu chakit na lai zole na la hin kho mang na lai hitabang mi pai au mini atamini ichi cha tele minu dinga wang sir ta le za chat ta ai in sung mai cham sing jing pa na hi nam ti tu ni kha hi mi pate ho jong ikido ba pha hi najina cha te lung mon pi thei mi pa na hi nam ta san ta le ki son pi thei mi pa na hi nam ka hi nam apok kel ngoi asung ngei hang na hi kha em na hin dan na chon dan gyal phakinin mo po na zo si mi pa aking amahin azi chu head of family na hi ti isu mi lo di oi tuni Father's Day ai to na hin vanoya mi pa zo si jabol na le ngai lu na sang pen ipiwi na hi pi jong piu hite pa te ding taw na mang chi uti pa lo na in sung mi hoding ang taw na mang uti he chi Father's Day message chom cha tuni ko ahin ita lang vin pa te hon jang iman tam dan het tiu nu le cha te ho en jong pa te izi ho aman tam dan i het dio ai pa ki ti mi pa ki ti achi a le khat thit ma a hau sat man na bo ho za ding hilo ching hel lang thim hi en lang mol bet but jong le za ding a lom Bible a sei mi pa chu za ding a lom he za chu mol hen lang mi mobile bu yong le nu a hin sa ten i za diu lo mai mi pa in tuni kha hin tha ben gyal da otin cha te hi ipi idala pi diwam tuni khon thita lew hen in khu be ten le izile icha ti ho bung in sung mi dinga ipi idala pi dia bem mi pa ten atha bia tuni kha hin gyal do ki oiten to sim khona pa kita Tom Smith hi athi koin acha te a ko khomen aman sei chu ka khunung hin zuijun ati a hi le achanu sara jan hepa na beng eka nga paisa be hila thiding na hitan mi padang nangin zole na la go kilam do chule gucha na hi sa honin gucha dana na gelin gucha na hi sa honin athi nu nga azia cha te din nei le go adal ha pi un ke ho din wang nangin I ma na dal ha pon nei dal ha pi ding I ma cha na nei pon to a iche now hi nang sa jong hikit lo lai rena asana in bara icheng ke ovin hezi chun no mo sa hen hepa ken wang na nung zui da ta nge atin achanu sara jan apa cha se pi ni apa yong chom ka songa chun ain kho na bein anathi ta na akiti ni ahile
kumong chen kum thum zawa hin sara chu international company len ta khana hin tong din interview aga to vin ahi ama phat ahin phawa chun company CEO pa in ipi smith na hi ham tia ado le sara smith ka hi e kapa chu tom smith ahin a tapoi atile CEO pon o tom smith chanu na hi ham aman recommend na bol si atu a hitabang mi ka hi ahi do beding ka nei tapoi zile office hungin atilhang na hi tai apas na hi tai atipi ta ni sara chu corporate manager in apan saun car ni driver ni apiwin athaloyong chu rupees 10 lakhs wal thakhan in asang tan akitini kumpa beb zawahin company CEO pu chu ki cholding ti chu retirement ding ahitan aman saraza napa mi kita ale zo seilo ahin ka hiala pang din nang ka dei lane tin alhang do ta ni apan na dinga interview abol na wajan na hin khan na lol hin na thu seyin atiula sara chu akap ta ni I zo se kapan ina bol pi to ahin sumle pai ana nei lo wangin pathian ngailu kita ata pa khat hina di ta nei mi ho sata ana hi chu khunungin bo ka hedo e athi ding konin ka zum son athi nung hi zong le e ngai dam din ka ta ve ken ka ki bol do a lolhin ka hi poi abong cha kapan e na bol pi sangin ai bove ati ta nei he chun achai nan napa khunung na zui nom em ti in ati vin hi le henge kapa tabang ka hi no me tun itabang pa ka nei ham ti ka hetai kamu jing theina din alim len ta in ka kita in ka vai kon ka vai than ka vezinge pathin ban ta a ka ngai sang pen pen cho kapa hi ama ta bang ka hiding a khonung ka zui jing ding a hi ati ta ni ka so pete ho he chi sara smith le apa hin ho to sima ko na imu da uchu mi pa ke ta le pathin ging hon akita ana ga thon lovin akimu te je ti hi e lovin he lo pi na zo si pathin chang hen la pa ten cha de ipi idala pi dio ham ti tunifa e hodinga question lin ta ome ima sang wai question mark dim se neilanga tam pi idala pi uzong le cha ki su lo a hi kha le jan khana a chai do ding hi hin la pathin to cha te izok ma u aga chu kita na mi photo thin thil pha bol nom so pi ole naw ngai lu theina le midang to cham de la khosa theina khang tam pya dinga na pha tam pi isin do pi dio hizi chun pa ten pathin het na le kita na cha te ida la pi dio win I kham bol de tuni fa I nei le I go o I lo hin naw I su mu hi athu pi moi iti po iti a hi pon athu pi nai hi cho hel lam pe athu pi chu I kita na le I pathin het na I cha te ida la pi dio hi ai tuni khoin kathi ding tai almer sanga sum hi zat zat ho ko ye elo wala hi lai low sun low tam pita elo phaile hi zat ko ye building hi lai ka se hi chon na khop du wit an na cha te so na dal ha pi the hi nai hi cho khel lam pi athu pi chu amang thei da lo ding chu na kita na le na pachin het na chu na cha te na khunung a hin jui wal amon ja hi chu pathin nin a hin kho lam kai ding khen so na a pang jing jing ding a hi tuni khon pa te en ita teo ipi idal ha pi diu ham izi ipi dal ha pi diu ham ti hi igel do di wai chule cha te le minu in jong Father's Day ito lana igel do dio cha te no het dio cho proverb bung som na sagi chang som ni la khana ki sei banga chun cha te hi pa te le nu te adinga mon pi ta I hi dio hinam ti igito dio hi proverb min chapangol cha pa dinga lungim na hin ije chu mingol pa hing pa chu akipa poi ti chu tuni kha chanungol chapangol hi kha bale inu ipa chu ichu ma ki pa lo hi tuni khon khangdong tha ta kha na hin na chunga na nu le pa alung hlai thei wale thingna ke sa nam khangdong tampin igyal de ui probabung som na sigi chang som ni langa in chapangol cha pa dinga lungim na hin a hingnu dinga jong gen theina ta hi je ati probabung som ni la thum chang som ni la lilanga panas ivet so ala hin midi chapa na satai na ki pa thanomin chapa ching ta ki hin pa jok achunga ki pa dinga hi na nu le na pa ki pa thanup sa jing jingin na hingnu na nu ki pa sa jing jingin ka chapa na lung nei het sa in lang kom chan ka khan chan hi nami tenim ve phan na minu mi pate ki pa na hi
chate ahin thilpi hoi ta ki pi zong aphanai ahin athupi kinit hi akipa naw lin pe ne te chate imo pu naw inule pa e ngai lu naw inule pa lungchim inule pa lungsung hi chi hi e het thim pi de imo pu naw hi vet sana in minu khat hi ni khat abat de ni hin achapa alen pen pa hem kanu hi lo na tong a hin vai chi phat vai lun phat a het na dingin ati in pung khat hi acho pe hi ani na pa in kanu hi ho good ho in akai na dinga hin avon hoi ta ka cho pi di atin von tam pi hoi ta acho pi ni aneu pen pan pi ding anei lo zin achin anu phei chonga chon aga towin he no ken thil dang pi ding ka nei pon ke zo ka hong ki pi do jing a hi atita ni ai le anu ding en kui pen chunga chon akipa di sa dem ti anagyal ti mo ka so pe ho na cha ten nang na bol na ding in gel la chon hoi zo pha na sa dem he banga tu ni kha jong na nu na pa na bot anga ai hi ti hi hang tha ten he diva isei do nom hin tin Father's Day message isei now he chan cho hin ta hen